Hestisya litara tumen cipeng sinang da wangu. Nang lipan coropar lo. Kok manidopan ha? Hestisya litara tumen cipeng sinang da wangu. Ako man te Bikrom ninggil lang ma. Kali to nang ninggil no non pong election bitung kan haning mati kon ta to Bikrom. Specific ulo nilidakar jugang tungge regarding hala longle 10,434 square kilometer pola hala dagbang suri isia badokok lage manghume me lapen freme me khangjang lo ko sonsi longle growth ke dokok ma la specific lo lapen konara technical pen ke hang sinang lik paklem ma la bangil tumanang pathan tha. Point number 2, people are representative ulonte elected atumdo elected members tumsi the voice of the people. They are going to represent what the 11 lakhs people of Karbi Anglong. Kamatha halabangke articles 244A upon lo. Bulotangte nangli tum mandate kelong tum yong si hada ke hang dona jakong awelo. Bulotangte nangli tum chi withdraw edra uthot regional party karjani nang order. Point number 3 sir. Sir, point number 3. Mane Bikrom please nang nitumpan order nang pri. Dake do anda MP jiren eno MLA jiren order please don't order me. Please dake constructive depend na order you tumada munit sinang pahai dei ako nitum ninge je pupe mate chethan mate as order pire discussion na muben jai katang tuma president order nang pima nang tum chire ene rap nang kala biang lo rap tum nitum mana pahai no chire ene rap chire ji kon tum kali sa eli tuma MP Umor Singh tisoke hai pulo aino lason constructive sin nge nang dake ke theke tumang se ke thekte nai ne no sida ke thekte nai bangta ningkan keblo CM ke man tang nang chinma chini ma IS IPS ICS officer tumna ni fansi ni andar situ sir if you don't want to listen me then I will la son nang ningeri order piri nang dake ni nang request lo please order non nilipuji po bangke lai ko pini allegation wanji aja ji pulu tang te hedi la jasemet ke me ju era pi press meet hai ki bilong si lai ke charju bai lai allegation ke chiban sigimi athe pini bange lage jasemet ke panel discussion la panelistum apan jasemet ke alang tum opinion view ke hangjo la si sir last question bang lai lo sir ile tum amo herjong MP ke hai tame puet lo ile tum hadak house lo parliament lo tame 1/3 majority doning polam lo definitely 1/3 majority ke hello wing alam lo ile tum representative masi nuet pulo tangte as a BJP MP North East along MP depan ka cingki sungkrung maje tumhan autonomous state nang ba support dun japan mate nang litum dak North East along ke regional party saise sike hai potong alang ituman cingki poning tung te puna tum ke matha pon ma la solam nang tum paklar tha thank you to Bikrom pangcheng nang bo to mane niji walang man te ang tong ni no Pacara hari ini mohon lagi derong lo pusika cuy lang, tuh leader ke. Jadi pading dia lapen debate me melam nih jelo theka debate ji avar sai mata ve po debate belo. Lasi mu pen CM thek le thek su lo question tang te phang data ta peklang der tilo. Asi mate than su der ma pocho la question bang. Tala le kaprek lo. Niligi puji po bangke debate me melam bang kali seta Jasemet Medical College along jong si ilutum langdam pulotang te kiduk kela katum dak ration card kavi tum do pik ankela so ration card kavi joy ne pen latum ayusman pi ne ave polatum hidi longle pelang che jo si dak su cipa meaning la puson tengon long pik la pen dak karbiang long lam si pupol la dak bang piluma ke plang tum bang ration card dui sita kiduk tum ration card ave la son palen phat amasi ke damtang theglong lo iltum karbiang long lo la bang CM takali puge pupe der si meji tuning rilo party lam je flak pik kapre party lo plote ration card pipelo pina pipelo kether ke hap lasi CM bang tala solam bang cikubira none phang bang claim klelo kaddu ko be phanda kiddu ke lak lo plotang te party thoram lang pin ration card bang pipon pola pen ayusman ta papelong po bang kelang li claim ponso de message asi kapre ke ni dibir melam ni jelo oito